twarikia hau kando ri bloggers ri andå marä kå rä a mitandao-inä rä na maabitha a borithi ogitiri ri matiraiguana tondå kå ratuä ka atä rä rä kå rä a gå kå Mount Kenya rä nä kå rä kä ama gä tagwo the Bloggers Community Association nä maraiga atä honge cia å gitä ri rä nä iramagagia nä marahahithio matirona toro Secretary General wa group ya Bloggers Community Association eto Mixon Warũĩ nä woraria koiga atä rä rä thome na githungu taure the association claims that bloggers have been subjected to summons ni maratira magitwo kire wa borithi haya intimidation and threats for posting content questioning governance and security operations in the region. Tondå bloggers makoretwo Mount Kenya makoretwo makiuga atĩrĩ maabitha borithi nĩ maroya mahaki makagiria nginya mbara ya kũhũra na njohi ĩthire one na kũratuĩka nĩ kĩũndũ kĩũru mũno nĩ mahahithĩtio mũno todo na nĩ maroria regional commissioner ogwetwo Joshua Nkanatha atariria atiriri we arita chairman wa committee ya security ri hihi niwe urahe thigari rutha rwa gusamon bloggers aya na kumenderia guaya kwaja kuracoka gwatikatiri kube riri Kamau garisi moka nona gikari kire yoka gya patrol kemariamu yoka ri yoka ikambia cita protection fee mbeca cia kugitira u tano na ndora mendagia irafu tegwe treke bloggers have alleged that officers using patrol vehicles collect protection money from bar owners enabling the proliferation of illicit brews, extended operating hours and public nuisance in residential areas. Wakora ati kirafu rige gigitwo kundu nginya kiranegenera andu haria giakitwo no tondu andu amoka na kimaria moka makioya kanyamuri guti mundu ngimori riu bloggers mandika ndeto icio ri gukajia gwikwo mungururio mahahithitio muno kwanza county ya Murang'a kuratuika tensions escalated taru blogger uretwo Saddam Nyagari araiga thirikari ri irageria kuhatiriria kana kuhinyiriria kihoto kio gia kwiyaria tondu ati thirikari ri ndakuria ciuria iratuma igwe the government does not want to be held accountable and it does not want to hear uncomfortable truths. Thirikari no nere kinyiria na guaya na riri niri kinyiria na riri na horo wa ma nikio kiamba kuhahura ndiendaga kuigua ma it does not want to hear uncomfortable truth yani wa atuika wewe mwaria mari thirikari no ni rwaraga ni giaga kinyiria toguo wauga haya no gacoka gakwitika atiriri chairman wa communication authority tago Charles Karodu na ni ngumwenja wa CK Karodu aroiga atia we will uphold media and expression freedoms but bloggers and media practitioners must also express responsibility ona ithu andu a media na inyo bloggers murerwa atiriri ni Karodo no nginya mukoro na wigerereki hindira mukuheana ndeto mubunge wa Manyata gitonga wa Mukunjira ni ngumucaria ri arauga atia ni arauga ati ni kwina kiriera gitari kiega kia ati andu matingiaria Njoroge andu matireyaria ni gwitigira na akauga andu aya security ri ni marahuthira hinya mukiru kugutukiria kana gukiria a Kenya ni tuthie page 2 page 2 ni ngaramera ciari mekuriha tondu wa ciana gucina thukuru very good kuratuka ati nigetha ciana icoke ri muciari wa mbere arabakerwo hena mbeca ukuriha cia thukuru ni athukangirio taru he thukuru imwe ciana irerirwo igucoka na 33,000 Muciari nyingi o mwana gucoka na ngiri 30 cukuru imwe kuria Siaya ona ni igoti nene rirambire kurugamia uhoro ucio iretwo Abira High School tondu ati ciana ciago maciakia miaki no makagia ri ni athuka